Suka yang rambutnya merah. Namanya Yuta, Jeon, Deil. Wow. Lihat dong. Mana Jeon? Gimana deg-degannya? Ada penjaga yang kayaknya tuh. Kasih. Kalau kata orang banyak anak banyak rezeki. Happy, 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 happy family. Setiap hari kita selalu happy. Tertawa kita hahaha. Inilah happy family. Mantap. Hai guys, sekarang Ayo mau ketemu NCT. Bukan NCT. Gue tahu. Ayo suka yang rambutnya merah. Namanya Yuta, Jeon, Deil. Wow. Sampai ketemu lagi. Ada banyak opa-opanya. Bye-bye. Di sini Bye bye. Mam, you udah siap ketemu opa? Wow. Lihat dong. Mam, yuk. Ih, oma itu. Ini banget, Mam. Oke guys, sekarang kita udah punya postcard dan NCT. Kita udah simpen ini untuk tanda tangan mereka. Ini pedas gak? Ini pedas. Itu pisang goreng ya, Mam? Ini pedas gak? Enggak, Mam. Ini namanya siapa? Yang mana yang ganteng banget? Ini lebih ganteng, ini lebih ganteng. You pegang gambar siapa? Oh, itu mana? Yang suka yang sini. Yung mana aja yung? Nah, I suka dia. Itu siapa? Ini bukan ujian. Itu bukan ujian. Ujian hati ya. Oh ini ini apa? I suka yang ini. I suka yang rambut. Suka yang rambut sama ini. Sama yang suka yang ini. Mana sih yang I suka? Tanya Dia apa aku deh. Dia mau kasih I bunga. Oke. Kita akan persiapan ini bukanya dan ininya. Postcardnya ya? Buat tanda tangan. Oke. Wow, empi. You dapat apa? Lucky card. Wow. Ini ada nama-namanya. Ada. You kasih ke mereka. Oke? Oh my god, you deg-degan nggak? Iya deg-degan banget. Oh my god. Gimana deg-degannya? Gimana sih? Duk. Adiknya ketemu opa-opa sampai deg-degan. Mereka mau ketemu opa-opa. Kalau opanya lebih ganteng dari Yua, ayah akan pilih opanya. Gak apa-apa. Ay takut jel, jadi ayah minta izin dulu. Ay nggak mau paling depan. Ay mau. Deg-degan nih. Kayaknya ada penjaga yang buat. Ay lihat tuh, seru banget. Bentar. Tuh pegang sendiri, Mami. Tuh, mau pegang sendiri sekarang. Oh, enggak. Jadi malu. Ayo, mau pegang ini. Pegang ini. Mam? Ya. Oke, kembali kita dari Donsu. Jadi anak-anak aku tuh suka banget sama Korea. Jadi makanya pada saat tahu NCT ini kita happy banget. Jadi
그리고 여기는 그리고 여기는 딸이고요. 딸이 에디트 너무 좋아하시더라고요. 그래서 여기 오시는 걸 아니까 그래서 이렇게 가져보고 싶다고 했어요. 네, 와. Nice to meet you. I already learned your song and I like it. Really? Be there for Be there for me. yeah. Oh, thank you very much. And can we make the dance challenge? Dance challenge. Oh, of course. Yeah, we do. Okay. First of all, can we take a picture? Okay. Yeah, 우리 이쪽. Huh? Yes, this is my daughter and my son. Yes. I'm already old. And I bring you some food and I know Doyoung and Jungwoo like satay. My mom would yes. So hope you guys try. Oh my gosh, thank you so much. Bikin video challenge dulu. Before that, 일단 챌린지 하고 Oh, be there for me. Be there for me. Hey. Be there for me. 주세요. This is our logo brand. This is our Thank you. Wow. yeah, we made. I love it. Yeah, my son also there. Really? And yeah, and he have one song and can you guys make the dance together? Oh, okay, If just you can together. do the dance together, it's okay. If not, she do with you guys. Okay. Udah. Oh, let's go. Dance? Oh, old school. Okay, okay. Yo. Can you teach me? Pelan-pelan. Slowly. One and two. Sorry. 1 and 2. One and two. Oh shit. Oh yeah. 2, 3. Oh, really? Yeah. Dia langsung bisa. Keren. Oh, cepet banget. How old are you? How old? 8. 4? Name, what's your name? Dania? Daniel. Dania. Oh, pretty. Name pretty. Okay, let's go. Hey. 뒤로 돌아오시죠. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much.
사인할까요? 자, what is your name? Thalia and Tania. Oh, can you spell it? T-H T T T T. Oh, sir. Okay. T-H A A-L-I-A. I Thalia. And one more is Tania. 타니아. 자, Thalia, Tanya. Happy? Tadi ay deg-degan Sekarang? kayak malu. Mami. You guys come into our concert, right? Talia, bye. Thalia, bye. Thank you Ayah udah boleh ketemu NCT. Thank you Ayah udah ketemu NCT. Ini kalau kata orang banyak anak banyak rezeki.